Assalamu alaikum. Эфирде хабарлар ве сізні салы күні үшін актуаль олғанысын алған малыматның таныш етеміз. Донбасстаки зиддиетнің siyasi usullarının idare edilmesini Paris'te Ukrayna ve Frankistan Tışkı İşler Nazirleri müzakere etti. Pavlo Klimkin ve Jean-Yves Le Drian, Donbass'ның işgal etilgen teritoriyası boyunca Birleşken Milletler Teşkilatı'nın barıştırıcı heyetinin yerleştirilmesine kol tutkanını bildirdiler. Bunu Ukrayna Tışkı İşler Nazirliğinin matbuat hizmeti kaydetti. Bunun ile Ukrayna Tışkı İşler Naziri ilan etilgen silah taşlaf rejimine bakmadan Ukrayna şarkındaki vaziyetinin kergin olganını bildirdi. Mergin nişancılar ateş açmağa devam etti ve şu sırada Rusya ücretçi diversiyon gruppalarının faal hareket etmesi de kaydetildi. Jankeverler OBSE nezaretçilerini pilotsuz cihazlarının urup düşürecekleri ile korkuzaydı. Vakıya vaktınca işgal etilgen Lugansk civarında olgan idi. Silahlı erkek Sentyanivka kasabası kenarında devriyeni toktatıp ileri ketmege yasak etti ve nezaretçilerinin pilotsuz cihazı uçup iberilse onu urup düşürmege vada etti. Evvel missiyada bildirgenleri gibi Lugansk şehrinde terörcüler OBSE nezaretçilerini birkaç obyektinin teritoriyasına da kirmege yasak etken edi. Mahkeme islahatı, antikorrupsiyon mahkemenin teşkil edilmesi, Avrupa integrasyası ve yanı tayinler, hususan Merkezi Saylaf Komisiyasının azaları ve Milli Bank yolbaşçısının tayinlenmesi. Ukrayna Yukarı Radasının 8. sesiyasındaki prioritetlerini Parlament reisi Andriy Parubiy beyan etti. İlk sırada milli tehlikesizlik ve müdafaa mevzuları da durmakta. Для мене немає жодних сумнівів, що для українського парламенту Украина ордусу Rusия стилясына каршылык көстергені вақтында Украина парламенты үчүн эсас меселе хавсызлык ве мудафа меселеси олганындан ичбир шубем yok. Ve bu meseleler evvelki sessiyada deokupasiya hakkındaki kanunu kabul etkенimiz vaqtında olgаны kibi esas olup kalmalı. Хавсызлык ve mudafa blokunda tek tehlikesizlik sahasının islahatı üçün de gildi, Ukraina NATO-hu bütünleşivi üçün de muhim olgan milli хавсызлык meselesi belgiler edim. Ukrayna prezidenti Yukarı Radaga müracaat etip, kabarcılıkka karşı mahkeme hakkında kanun leyhasını bakıp başlamağa rica etti. Bunu o öz Facebook sayfasında yazdı. Buna beraber Petro Poroshenko umut etti ki parlament onun da bir teşebbüsünü desteklep, cemaat faalleri için elektron deklaratsiyalarını lagu eter. Ve emin ki deputatlar bu sessiyada öz islahatçı potansiyalını gösterir. Ukrayna Yukarı Radası Polonya'nı açık ve konstruktif diyalog kurmağa çağıra. 242 halk deputatı Polonya'nın Seym ve Senatı tarafından Milli Hatıra İnstitutu hakkındaki kanun leyhasının kabul edilmesi sebebinden parlament beyanatına kol tuttu. Halk deputatları bu gibi kararının Kiev ve Varşava arasında işbirlik ruhuna ters kelgenini bildiriyor. Kanun demokratiya kıymetlerine uymay, şunun için Ukrayna, Amerika Koşma Ştatları, İsrail ve Avrupa memleketlerinde tenkit ediliyor. Верховна Рада України категорично Yukarı Rada Ukrayna halkının ortak mesuliyeti gayesini zorlap kabul ettirilmesini ve ikileme standartlar siyasetini tanımay verildi. Hem de Polonya tarafının Ukrayna müstakilliği uğrunda kuruşken insanların hareketlerini 20. asır totalitar rejimlerinin natsist ve komünistik rejimlerinin cinayetleriyle bir saymak ıntılığını da kabul etmey. Milli Hatıra İnstitutu hakkındaki kanunga bu tüzütüvlerini kabul etip, deputatlar tarihinin siyasetleştirilmesine nevbeti kere adım atam. Polonya prezidenti Andrzej Duda Milli Hatıra İnstitutu hakkındaki kanununu imzalayacak. Bunu o Varşava'da prezident sarayında mahsus çıkışı vaktinde bildirdi. Sonra cinayi mesuliyetlikке, şu cümleden lehlerinin Holokost'a alakası hakkındaki bildirivler için cinayi mesuliyetke ait maddelerinin izatlanması için vesikanı Anayasa Mahkemesi'ne yollayacaktır. Polonya Senatı tarafından fevralinin 1'inde kabul edilgen kanun leyhası Ukrayna milletçilerinin 2. Cihan Cengi vaktindeki sanki cinayetlerinin tanılmaması için cezalavını ve lehlerinin Yahudilerinin öldürülmesine alakası bar olğanı hakkındaki bildirivler için göreme ve hapis cezasının verilmesini gözde tutar. Absolutnie bym nie chciał, żeby ktokolwiek... Холокостта сақ қалғаналардан бір kimse қорқамайып шатлық ете білемі? Ve bundan son Polonya'da cinayi mesuliyetке çekilmezmi? Dep şübhelenmesini işde istemez edim. Bu pek mühim. Ama aynı vakitte bizni lehlerini, Polonya devletini, Polonya halkını Holokost cinayetlerinde iştirak etkenimizde de kabatlanmamak lazım. Bu pek değmiyetlidir.
Шахсилештіру сайысында Украинаның бюджетіне 22,5 миллиард гривна түшмек мүмкін. Бұ аман-аман 800 миллион доллар. Кечкен елға низбеттен бұ меблях 6 қат артқачтыр. Иқтисади инкишаф ве тижарет назірлігі бұ артувны шахсилештіру ислиаты нетижесінде әлде етмек ниетіндедір. Ислиат эсасында бюрократик процедуралар саделештіріліп, объектінің сатышқа азырламақ мүддеті қысқартылмақ мүмкін. Әмді электрон мезатлар прозор системасы бастасының алып барылажақ. Эпсі олып, 3,5 биңден зияде объект шахси мүлкиетке кечіріле новому законі про приватизацію. Шахсилештіру фақындаки яны қанунда сатудың бір қач севиесі езалған. Башта біз сатуф объектіне олдықча апалы қимет кесеміз. Оның баланс фиятына көре, шаркеттің бұржаларыны чықармайып, азами фиятан башлаймыз. Ве артувы үшін базарлық атмеге тырышамыз. Мезатқа кемсе келмесе, фияты екіғат түші. Үшінжу кереде сатып оламасық, фелемент мезатына қойла. Анда объект фияты инсанның оның үшін бермеге азыр олған фиятының севиесіне қадар түші. Украинада ЗНО қайдееті башланды. Мартның 19-на қадар о девам етежек. ЗНОға азырланмақ үшін тәсіл нәзірлігі мезунларға бедава онлайн курслардан кечмеге тепсіге еті. Курслар 20 биңден зияде тест ве 2 биңден зияде видео дерсіні теклиф еті. Программаны азырлағанлар дегені кебі, бұл Украинада азырлық курсларының там мүндережесіні теклиф еткен екене порталдыр. Бұлтыр платформаны Одесса вилаятының қарарнен 12 биң мезуны сынап баққан еді. Оларның ЗНО нетижелері орта статистик нетижелерге баққанда да ие еді. Бұл сене тәсіл порталы бүтін Украина талебелері үшін ачықтыр. Це фактично єдина можливість. Бұл асылында Украинаның en ие ұжалары тарафындан ұзақтан алып барылған екене тамамланған курслардыр. Мемлекет талебелері ЗНОға азырлық көре біледжек ұзақтаки қой районларының талебелері де ежғал етілген Донбасс ве Қырым мезунларыды. Олар үшін бұл курслар украиншыныслық фенлері бойынша ЗНОға азырланмақ үшін екене фырсаттыр. Бұл курслар мемлекетімізде онлайн оқыту фадетідір. Секесесі фен бойынша белгі берілі. Курслар теркибіне видео дерслері, лекциялар, тестлевлер кере. Так порталда электрон почтасы яда Facebook хайт олынмақ керек. Портал 2015 сенесінден итибарен ишлеп чықырылайды. Азырылмасы вақтында Израиль, Америка Қошма Штатлары ве Бүйік Британияның тәжбірісі есапқа алынған еді. Америка Қошма Штатларының Конгрессы Украинаға кибертелікесізлік саасында ярдым аққындаки қанун рейхасыны күн тәртібіне шығарды. Бұны Твиттерде Весиқаның муэллифі конгрессмен демократ Брэндон Бойл yazdı. Оны да бұл тұрқайды кенеді. Оның сөздеріне көре қанун рейхасына Конгресс азаларынан чоқысы қол тұта. Ве иш бұл рейханың Украинаға өз кибертелікесізлігіні Русия истилясынан қорумаға имкан бережегіні де қайдеті. Рей Беруф яқын вақытта кечіріле біле. Қанунның амелге кечірілмесі үшін оны Векиллер палатасы, Сенат таздықламалы ве Америка Қошма Штатларының президенті имзаламалы. Украина Кариб деңізіндегі Антигуа ве Барбуда ада девлеті иле визасыз режим аққындаки аңлашманы имзалады. Весиқа мемлекетте ярым ел içinde 90 күнні ашмаған мүддет девамында бұлынуыны көзде тұта. Аңлашманы Вашингтонда Украинаның Америкадаки елчісі Валерий Чалый ве Америка Бірлешкен Девлетлерінде Антигуа ве Барбуда елчісі Рональд Сандерс имзаладылар. Валерий Чалый дегені кебі аңлашма туристик ве иш мунасибетлерінің инкшафындан ғайры сияси диалогны да пекеті. Халқара тешкілатларда ишбірлік мәселесі де шу жүмледен. Паристе қар себебінден туристлер үшін Эйфел құллесі қапатылған. Қошма Штатларда бұзлауықтан yollarda yüzlerce машина чатышты. Женубей Кореяның Чеджудо адасыны да қар қаплаған. Дүнияның бозғын авасы аққында біз млевхамыз бар. Паристе Эйфел құллесі қапатылған. Бұна қар ве күчлер өзгер себеп болды. Франгистан пайтақтында екінші күн дыбамында инже қар яған, yollar клеге бұзылтында қалған. Жемаат нақлиятының ве тренлерінің қатнабы сынарланған. Ерлі полицияда білдірілгені кебе 3 күнде мемлекет бойынша 8.000 yol қазасы oldu. Синаптиклерінің тахминіне көре ярын қар яғмасы тоқталыр. Американың Миссури штатында yüzlerce машина çatıştı, bir insan vefat etti. 11'i yaralанды. Süratli şosсе kapatılgan yerli polisiyanın malumatına göre машина kazasının sebebi yollardaki buzlavuktır. Rahatlık günleri tuşken kar erimege başladı. Bundan sonra ise hava harareti sıfırdan aşağı 10 dereceye düştü.
Женюбі Кореядагы Чеджудо туристикада сына да қар қаплап алды. Яғанақлар уч кундыр тынмаяға. Дақ районларында яған қар метрге еті. Йоқ хызметлері қарардан зияды чылыша қарны бұтунле тымызлемеге етіштірмелер. Метеорологларының дегені кебе яғанақлар да ен азындан уч кун яғажақ. Боливияда ise су басыву себебінден или бен инсан евлеріні терк етті. Яғмур бір аптадан зияды тынмаяған. Арбелер гуманитар ярдымны учақлар или кетіре. Мемлекетнің меркезеве Женюбі регионларына зарар да бұйық олды. Потаси шерінде эки көпір бербат олған. Аргентина йөнелешіндегі yollarının bazı қысымлары бұзылған. Синоптиклер яғмурларының апта сонына қадар яғачығыны тахмин етті. Украинада ise bu günlerde hava birden soğudu. Hava soğukluğu Tunev'in 10 dereceye kadar düştü. Gece sağ yalıda -12 derece olgan edi. Garbi ve şimali regionlarda ise -18. Bunu Ukrayna Gidrometeo Merkezi öz Facebook'taki sayfasında haber etti. Bununla beraber kar yağacağı da tahmin edildi. Sinoptiklerin malumatına göre ayazlı hava birkaç gün hüküm sürecek. Fevral'ın 8'inden ise Ukrayna'da isinuf beklenili. Saygılı dostlar, sizin de hayırlı haberler kızdırağını dileyimiz ve daha çok malumatını daima bizden beraberlikte öğrenebilirsiniz. Sizge hayırlı vaxtlar dileyimiz. Sağlıkla kalınız.